Good morning, everyone. Good morning. Good to have you here. This morning, we are going to be praying, and you're just going to be speaking in tongues for the next 5 minutes. Intensive tongue speaking, because the Bible said in the book of Jude, verse 20, that building up your most holy faith by speaking in tongues. So, tongues build up your faith by speaking in tongues. Faith comes by hearing and hearing the word of God. The tongues build up and stir up that faith that you have received. So let's get into tongues, talking, speaking, and building our faith. Makabo sendori brakanda, lendro makanda yiba sundore buskin, yendro makanda yekato bakundore buskin. Makanda lebra karabasundu ribro makando riboskin makanda yekete karabokendo yibrakando ribosando librakanda lekete manderbokin yanda rabasundu ribra karabasundu rikata makando riboskin yenderbokanda lekete makanda yiba karabasundu riboskin makanda lekata bakando rika basundu riboskin yendro makanda yekete karabosundu ribra karabasundu riboskin mandere bakanda ye bakarabalendo mandere boskendori brakarabasin imama mama lekuto bakanda ye brakarabasundori boskin yendro makanda ye katu bakundore kata mandere boskendori brakarabasin imakando lekete karabosendori brakandore bomakando lebroskin mandere bakanda ye brakarabasundori boskin makanda lekatu bakundore ketu mandere bosendori brakarabasin yendro makanda ye katu bakundore keto makanda yekata bakandori brakarabasin ibrakandori keto makandoli brakandori boskin yendro makanda yekete karabosindori brakandori boskin makanda likato bakundori kete manderbo kendo yibrakarabasundori boskin yendro makanda yekete karabosindori brakandori bomakando liketo manderboskin ibrakanda yekete karabosindori kato makandoli broskin makanda yekete karabosindori brakandori bomakanda likata bakandori boskin Dromakanda ye brakarabasun makanda ye keto bakanda likabasundori bro makandori boskin makanda ye kete karabosundori brakarabasundori boskin ma de bakanda de manderbo kendo yi brakarabasenda ikato manderbo sendori bro makando libroskendo makanda ye kete karabosundori brakarabasundo anderbo kendo yikata makanda lekete karabosundori brakarabasen e makandori keto bakundo lekata manderbo kendo yi brakarabasin yendro makanda yekete karabosendori brakarabasundori bosken makanda likatu bakundori bro makanda yekete karabosendori bo makanda librosken yendro makanda yekete karabosendori brakarabasundori bosken imakondori kete karabokendo yi brakarabasundori bosken yendro makanda yekete karabosendori brakarabasundori bosken makanda leketo bakundori kete makanda lekete bakandori bosken manderbo kendo yi brakando keto makanda libra karabasin indro makanda yekete karabosendori brakandori boskin ibrakanda yekete karabosendori bramakando libro makando reboskin makanda yekete karabokendo ibra makando reboskin lende bakanda yende mande bakanda imakando reketo bakandori bakarabasundori bromakando libro makanda ye bakandori boskin indro makanda yekete karabosendori brakarabasundori boskin mama lebo kandori bo mama lebo makandori bo makanda de bo makanda ibakanda yekato makandori kabasundori bo makandori boskin lebra makanda yekete karabo kendo yibra kandori boskin e masundori brakarabasundori bro makandori boskin lebra karabasundori bro makanda yekete karabo sendori boskin lebra karabakendori ba makanda yekete karabo sendori boskin Librama kandore kete kerebo kendo Ibrama kandore boskin Ibrama kanda leketo bakundore bo makandori brakaraba sundore boskin Yendro makanda yekete kerebo sendori brakaraba sendori boskin Makando lekoto bakundore brama kandore bo makanda ye brokaraba sundore boskin Yendro makanda yekete kerebo kandore brakandore boskin Ibakando leketo makundore boskin Yendro makanda yekete bakandori brak
Karabasundore Boskin, Makanda Likato Bakundorebo, Makanda Yekete Karabosin, Ibrakandori Bro Makanda. Father, I thank you, Lord, and I bless your holy name. Thank you for answering prayer in Jesus' name. Amen.